ngibingelele kuzo zonke izindawo la ukufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana. Kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Umndeni womlisa wasemnambithi kusabela impilo yakhe lo mlisa emva kokuthi abonakale naye ayongena emanzini ahambayo endaweni yasemnambithi lapha wengane zakwethu. Lensizwa kuthiwa yasemnambithi nayo ibone ivideo etrendayo yenyanga engene ejozini lapha wengane zakwethu ebizwa ngokuthi indlondlo yamanzi lapha wengane zakwethu. Lo mlisa naye ubonakale naye ephakamisa induku lapha okukhombisa ukuthi ulingisela le nyanga engene lapha ejozini dam. Abantu abaningi lesi senzo salomlisa wasemnambithi abasithandanga ngoba emnambithi siyazi ukuthi indawo ehlaselwe izikhukhula lapha wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho nawe uma wayibona lensizwa. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula.